Krenimo na putovanje ka vozačkom iskustvu. Danas ćemo istražiti put koji svaki vozač prolazi pre nego što sedne za volan automobila. Govorit ćemo o važnosti autoškola i kako nam one pomažu da postanemo sigurni i odgovorni vozači. Autoškole pružaju obuku, praktične veštine i znanje potrebno za sigurno upravljanje vozilom. Polazak u autoškoli i dobijanje vozačke dozvole predstavlja prekretnicu u životu. Upravljanje vozilom je korisna, odgovorna i u današnje vreme neophodna veština za čoveka. Nekima je ushićenje, nekima izaziva strah. Svakako važno je i nezamenljivo iskustvo. A kako tačno izgleda put do vozačke dozvole B kategorije? Kada se odlučimo na prvi korak i odaberemo pouzdanu autoškolu koju ćemo pohađati, predavači i instruktori će nas upoznati sa svim uslovima koje budući kandidati moraju ispuniti za upis. Prema važećem zakonu o saobraćaju, proces koji očekuje buduće polaznike sastoji se od dva dela, teorijske i praktične obuke. Administrativni deo koji je neophodan za upis kandidata podrazumeva važeću ličnu kartu koja je potrebna od početka do kraja obuke. Zakonom je predviđeno da kandidati sa minimum 16 godina mogu pohađati časove teorije i polagati teorijski ispit, dok se sa 17 godina stiču uslovi za polaganje vozačkog ispita i izdavanje probne vozačke dozvole. Nakon uspešno obavljenog upisa, sledi upoznavanje sa programom za obuku vozača i zakazuje se prvi teorijski čas. Kreće se sa teorijskom nastavom koja traje 40 časova. Dnevno je moguće odslušati maksimalno 3 časa teorije, a pauze između njih ne smeju biti duže od pola sata. Kandidati se upoznaju sa pravilima u saobraćaju, zakonima, propisima, znakovima, bezbednim kretanjem i veštinom upravljanja vozilom. U proseku, teorijska nastava traje od 15 do 20 dana. Nakon odslušanih 40 časova sledi polaganje teorijskog ispita. Kada kandidat uspešno položi ispit, sledi lekarski pregled. Da bi seo za volan, potrebno je da autoškoli dostavi na uvid lekarsko uverenje kao dokaz da je sposoban da upravlja motornim vozilom. A tu je i obuka i polaganje prve pomoći. Sve ovo organizuje autoškola. Zatim na red dolazi omiljeni deo, praktična obuka. Sadrži blok od 40 časova vožnje na kojima se stiču konkretne veštine kretanja vozila. U dogovoru sa instruktorom moguće je odraditi 2 ili 3 dvočasa nedeljno. Praktična obuka podrazumeva vežbe na poligonu i vožnju kroz grad, sve uz prisustvo i nadzor odabranog instruktora koji će pružati smernice, savete i ocenjivati performanse kandidata kako bi osigurao da se veštine vožnje razviju na pravilan način. Sve ono što prođe na časovima vožnje, polaznika čeka i na ispitu. Na poligonu za obuku vozača kandidati uče osnove vožnje i tu polažu prvi deo praktičnog ispita. Ovde polaznici razvijaju veštine upravljanja vozilom, kočenje, skretanje, manevrisanje, parkiranje i osnove elemente vožnje. Prva vežba koju kandidat treba da savlada jeste vožnja napred sa promenom stepena prenosa i unazad sa promenom saobraćajne trake. Ova vežba se fokusira na veštinu upravljanja vozilom unazad. Kandidat će se voziti unazad kroz postavljenu stazu na poligonu dok pravilno koristi zadnje ogledalo i okreće se unazad kako bi se bezbedno kretao. Zatim na red dolazi ubrzanje, kočenje i zaustavljanje. Naredna vežba je polukružno kretanje vozila sa najviše 3 potpuna manevra na prostoru širine 2 saobraćajne trake. Ova vežba se završava prolaskom kroz postavljene čunjeve. Cilj je da se razvije veština preciznog upravljanja i osposobljavanje za brzo i sigurno manevrisanje u ograničenom prostoru. Odmah za njom dolazi parkiranje vozila podužno, vožnjom unazad. Kandidati vežbaju pravilno pozicioniranje vozila korišćenjem ogledala i pravilno kočenje prilikom parkiranja. Sledeće parkiranje je pod pravim uglom, vožnjom unazad. I za sam kraj, kandidat treba da savlada zaustavljanje i polazak vozilom na putu sa usponom. Ovde je fokus na razvoju brze reakcije i pravilnom kočenju. Na poligonu se stiče samopouzdanje i veština upravljanja vozilom u kontrolisanom okruženju pre nego što se kandidat izloži stvarnom saobraćaju na putevima.
Drugi deo praktičnog ispita je vožnja kroz grad gde kandidat uvežbava ispravno tumačenje saobraćajnih znakova i signalizacija, održavanje odgovarajuće brzine u skladu sa ograničenjima, korišćenje odgovarajućih traka, korišćenje migavaca i ogledala, vođenje računa o ostalim učesnicima u saobraćaju, održavanje pravilne udaljenosti vozila. Nakon završetka praktične obuke zakazuje se ispit na koji kandidat dolazi u tačno određeno vreme sa važećom ličnom kartom. Kada kandidat uspešno prođe i položi praktični ispit, dolazi do vozačke dozvole. Želimo sreću svim budućim kandidatima i da što pre vozačku dozvolu uzmu u svoje ruke.